wa TV West no mabru mande nga TV West tukashara mukureta akashonshero kintu baketa umurimo gwanje abantu ganira n'abantu batarabona bamwe ahanshonga esquati n'emirimo nacete emyoga amurundo ogu tuyo murembo rambara twatayisa omwami bata ogu no mwami aherize myaka 20 arukora taxi konga ko yaheriza kire yagiranga kandi go mukya taxi nare bamwe bakwita special yatkandakaho eduka yetu ntugambaho n'eduka lya Cyakara kandi rishangwa aho murembo rambara wano temba orkuza ayigana Matazi Church nyina tumwakire Charity na Lucky niho muri wa TV anje tugambira na mnongi w'umunyeto no magwiro buturiyo mukire kechumuro eminyeto muri ya TV miliyoni mureba okabe no kora ki na mnongo mukiyo mureki okureba ngo wayebisaho abwa hati na nyezi yes nyekikaruza garuka yishomero konke cyumuro cyawe ki wabasa kukikozesa ota omwami bata twakwakira tu live TV wose nabaza kwigira hihi nonga senyomo na TV West n'abarebi ba TV West nimbakire umutanda kumanya omwami bata nuwo hayi n'imyaka engahi kandi okutana ko murumo gukano okora ki nabasa kuba nimbasa kuba nanimbiye yo tuje tugambera okano okora ki kandi hati oyo nokora ki nyomwami bata Robert nyine myaka nkaga n'etano kozire ibintu byingi konkana na munonga ngavugaho special haya katondaho bikado mu kikomera mbwene nkeyiya kandi na hati nyine duka lya Cyakara erukushangwa umwanya gwo gwagwambaho nintunda retail shop kandi nkora na wholesale ebintu ebi nyoni ndeba n'intambura kurungi tibibe munonga of course hari mu cyarengezi konka cyarengezi no genda nazo uko bimhende negena nehinda hinduka kandi yonogenda nembera yensoko yo kubanegena umurumogu nkaguza mundu kuruga omukuvuge motoka ngajivuga bwire buringwa munonga konka ikindebire umubana tabaru nabayeganye mirumo no baruko yashabira umurumo oreba atine emicwe eyo murumo emicwe n'ikintu kikura murumo bakuhereza umurumo ino gukwateke ono byo mu motoka nkagufuna cyarengezi nyingi ruhanga kabamperiza kamotoka kamuninga ngatubiri konko cyeza driver akwereza rukwenda akwereza singira 10 atware mutware 2 akwereza umutwaro atware mutwaro 20 nashanga mu cyarengezi nyingi konka hawe ubwire bwingi kanye kwatara mu ngomuntu ko nizere nagira mu cyarengezi nakura ko kweza kuri of course no teka gumana uhindura abintu nimitekati najya nto murumo kangurika kuba nkaninza ahantu hingi munongo mahanga mingi nashanga kandi okwabwe myaka ntubantu mwe kangarukumuka ngaba ni nkore sente zo kushomesa abana nashomesa abana bona nabasyarure ngokorwa abandi bagireho bazo munsomo nabo kweyiye kandi najya ntikampu umureho kake ngarukumuka nze kurebera binabire nakozire mwene bintu binahiro mumotoka bikaba biruho ngakora maka nakora nebindi bintu kandi nija naronde dukeji ngumpumuremu nsetoringa hamwe ndigakuzengerera yo muri wa TV West to live akanaka shonshe ko muri mugwa abantu batu live tukwicira abantu batarimo nabamwe abarukora ebintu bitarimo nabimwe ebigwa kuteka ngo iwe ari nandeba atine murimo nararukwegana basa kutanikiraho Dr. Muduka lya Cyakara mwambata umujyana na kutandika umurimo ari nakureba ekike ayino kutandikata ekike munongo umurimo gwa Cyakara sente zoyini na naho waza kukorera utabona ngo noja kutunda Cyakara ninga noja kutunda wholesale ngo noja kuruga oyirega cyo tarukubasa ngendo banzo yebari kora shango ine mutwaro 50 na niyo no base kutubura Cyakara konka wagishubura nkai umwanya no guha ahera kutambura mweno oye balancing wabanye nguma ngo basukutembeya utanduko tembeya aharugutu kandi wamanya ngo nobasa okutanduko tundu tuke ogumozombe bikomera niyo nobasa gukora Cyakara kandi wano baseduka nayo eduka zine mitendera haro ya miliyoni haro ye mtwara 5 haro ye mtwari 10 haro ze mtwari 3 mweno ronda level yawe konko y'Cyakara aho kubona kanya okebarira nkuko urukubasa Cyakara ne banetambura kuri kuba abantu bagure ibintu bakoze ishosho communities nke sabuni yo mwonyo ushikari ebyo nebintu by'abantu bona barukoza burizo kandi wabo byini abantu babigura
mwami bataye nakantu kyagamba yo muri noreba on business nanchina igaheri izoba kora echo echabantu binji bari kukozesa ako nakega umonyo shukari echikumanyisa business nasa kutambara bizo challenges umbwire butwamara akuba chakara kwihorgo mu taxi hatia wakucheza mbwire kandi birungi buhiremu na mnungo muri wa TV West kwenda kumanyango yasa kuchitanika there is prosperity nibiya. Okay, ebintu binahiro mu rumo gwa chakara haro biremwe binabire nakoze nabashoborera ngo hamwe nyamanka banakoze ibintu ebinabire ninza kumura binabire nyine konka chakara hatufwe binihirimo nyihiremu okureberere binabire nyine abwike mu myaka nkaga netano wote tekatikirigi ushemerere kuba oyine bintu biwabe wahiro mu rumo guriyo gwabe oyine konko murye gungu hatugundu ko nyone ndano mu rumo murungi ukuba kurete bintu ukateka abantu bakija bakabugura hato kiyamu one no basokutandika kombe kenju umurumo ngogu no basokora famu yawe jiboneze oboneze ntoke zawe niyo wenko yereberere nko muntu amagara gawe konke kikuru munonga no kureba ngo esente zuwatiremo twashishagura umurumo gutumurumo ogo kubaza kugira ngo kwate sente ozikoze senko ko rukwende motoka nebe kabine sente nyingi kandi ze murumo ogo nugurete sente nche kurigirira abantu amadukane mingi munonga mbweni uyine kwemanya levels zawe ukora bene shows waba no burizoba no gure bintu notasiya muno gure bintu notasiya muno utunda waza kureba umwaka noro uyine cyuhiyamo waza kureba umwaka noreba cyuhiyamo iyo muri bwa TV sasa kutwegita yigisha akana kashonsho cyane baketa umurimo gwanje burwa mande ntubate live umbyanga bitari mu nabimwe turonda abantu abo kwasa kwereza kitekateko ngubuzima ngo niwe no basa umunyeto ayakuzira muni wakuzire ukakora ngo no basa kutandika cyo watandika ahandi obeje erizato watu no mwami bata akayize myaka 20 navuga special tax yahize myaka 3 ayo mchakara niho turegisha kandi nacyonja kwiga ibo mnyeta ayine myaka nkaga n'etano konkano ya nakifa yukora natekateka special ine byakozere yabutaho hati ariyo umchakara ukureba ngo yanja gukora ikubasa kurebera biri byakozere ukora tukahwayo umwembata ubugambo birwa bushatu obukendera okusibira na munonga ogumnyeto akutekateka mutakubasa umunyeto ogumureka kwangemirimo abana nagenda sanga akwasire simu ya miliyoni ayo narundo omurumu hati igisumu ne yacyabwache esimu ejo utakugiguza ukakwata katoki ukashubura vando ukashubura bicyori ninga niyo kazacyozo cyo motoka ningo kazakonda amabare ninga niyo kababuruka nkabandi kuko karango no basokweyi murega amasumwaga mahango tigari kuja kugira ikigaba yamba kandi mureke kwangemero makanda kamakorabe wafundi kakwateje oreke futaho akushore yawe okubwito turashomere munonga konka ntwenda ntukozesa ba degree ni ukora ka hoteli ushari bwa seradizi ushari ubuntu bwono tambuzo mu town mureke kwetina aho koma kwetina nukuja koma kubumuru aho koma kwetina nuhora kume kubumuru wa iPhone nakora musya aine simu ya miliyoni Charity narake kangaro mu studio akashoshe kaba buri mande ntujya kumantayire byanga bitari nimwe bine business mukosakiraka murange umukashonshorche ntubate live omucyanga cyawe wowe ne business wowe neki TV West erokhereza kangaro mu studio Charity narake mutwaro misho sisimka nekigumizamo moya mnonga okay Gideon Wamurora nirgirwe wange amze ine kintu yabaza yes abana bayina amasimu baba tigme yibagiha konka nchikurenga washanga rehe nkitegwiro ribege konka ine perezi wenga ni uruguza gukora decision aha mwana ogo onka yijuka iteka ndigira ngo umuzire wena I know vunanizibwa aha mwana mbweno hari ejimba jeta joint custody kugira ngo umwena numuza kutekinga decisions aha mwana numuza kuba numwikirizana kugira ngo umwana ko nintura nabo mbweshinyina aine access yo kugira ngo ayijaba abatayayire ako cyo nacyo nikikize we kugira ngo umwana abe namanya bazirebe abe nabasa kubatayayira aza kutayira abanyabuzarebe relatives be
mbona ocanga umwana utakumuri imitingo utakumujya utakaze utakakora icyo kugira ngo icyo haburunje umwana ako nubwawe umwana ngicyo twagamba okumanya bazirebe okukura nabo kandi waketegereza akabana abanyataba n'abazire banje mbona washanga ngo iwe ryo nozubera access kugira ngo umwana atakahika bazirebe ningasho umwe habazirebe hato beno manya ngo mwazo mu mateka naba nakusinga ahabo kugira ngo nawe aine ovunanizubwa okumanya ebikugenda omwana mwene aho kushanga ngo biyaho umuntu custody y'umwana no kushanga ngo omwana namubona bonesa naba mistreatinga ahari kwizira kagembwe nu haro kushanga ngo banywa kamarwa yatabuka mwene akarwo mu mbera ningashi nakorese ibintu bikumuyo mu mbera hato shanga ngo omwana namubona bonesa ushanga ngo iwe inebere yo kubera myo kushanga ngo noba nabonese omwana ningashinka hanta ho kutura omwana tayinire ho busingi haro kushanga iyo mwanya go kutura ho abantu bararamba tere bidongo maybe ishomero rihare muno mwana tayine busingi ahubwo kote bigona negenda nebirebamu kugira ngo baza kwereza custody y'umwana ningashigira ngo iyo bakoreza custody wenka y'umwana kugira ngo ogo muziro ndijo tayine buvunanizo bwa aha mwana namubona bonesa tine cyakumwe naba mistreating nabatwariza kubi mwene kote ne investigating amunonga ningashi necyondoza munonga kureba ngo ogo mwana ogo muzire nabona bonesa mwana ahubwo yijuka nibaba kuyaho constitutional right yawe ningashi obugabe bwawe obukwebwa engenderwa uyihanga kugira ngo nanaho umwana kugira ngo umwana yakura namanyaci abazirebe yakura n'abazirebe kandi abazirebe bamurebera mbona washanga ngo koti yaza kushana kugira ngo kathereze nanka wenka abene we yatwara vunanizubwa aha mwana ine kwanera ngo umwana uza kubona ukora ki naza kubatine businji naniwe saideri yashanga ngo tayine mu businje nakake konga kushanga ngo umwana abazire bona nakwatagana nabo koti negira ngo imwe tukugira ngo bajya ngo umugarikane kuko nanagambira kwa kugira ngo mwena numbasa gukora decision umwana yaza kushomera nkaye ko rero visiting day numbasa kugira ngo mwabugabugana ha visiting day ningashi mwamita kwenda kugira ngo mubugabugane kugira visiting day ko rero yo rwa mukagoru erakora teho obeni waze ku visiting gachi umwana yakora nakumanya kana na manyabazirebe kutari kugira ngo anyo namuzubira kutakuza kureba abana atakuza kubikaho mbwenu icyo nacyo n'abantu kucyetegeza kugira ngo babine kumanya custody ngo oburumuzire we naine okutwara vunanizubwa aha mwana. Okay, Council Eliakim dakika ziriyo zitambura zake 15 tuchari aha program simuka ntubaza hansonga zitalizemna zimezikwijya ntwanuraho kandi umukayira kan ariyo natsoborora hansonga iragati y'umuzaire aha muno mwana no ino bujunanizibwa no ino bujunanizibwa no asemerire kuba narora abana kikire wori kumuima access y'abana kugamba ngo bwaraija gate mu gikingi rundi ono bwarigera hano mutalimwikiriza korana arbatawe ibintu bikwambisana biti nibyo Council ariyo natsoborora Council tukwanturora mu ihangarite y'Uganda mukayire kan embere gere common ba single mothers bayingi ba single fathers bayingi amazima kandi basobora kwambakira bundu n'abantu abasuwera yine officially so hatkan no jeno sango bundi embere yero kubeba kanyiza abazaira abo mu mbere gimulaini bal bataswera ngaino officially myaka bal bagimazire barham kandi hati haba hensongo bundi yazabahora batajya kwatagana so ntorora percentage yeri mu rulengo mu ihangarite ya Uganda bayingi sango bundi umusinja wa UK natwara bujunazi bo abana be numukazi nawo bundi ari UK natwara bujunazi bo abana be nyonka birugaho nango gwebe nyonka koraki nkabirugaho akandi hati niyegi embera rundi niyo population yitwetaga kubantu sindikera obutumwa kuba bule buti habo kubantu kibumi yako ngo abantu abanyakuriyo mu mberege mu line yezo abayingi muno ne bakira ubundi nabaswera ngaine officially aho henye no tukwetaga atube netugendera mu mayisa kuba abam osanga ubundi na ishweri yo gama ngo ubundi batangane ngoko gambi nakyo batakwetaga kibukeveho ubundi kitabaho habuko ubundi no nawo warukubayine hamba zone eyo mukazi
urundi umusaija nahura atalise chuwa hata bano baja kutangatangana ekiro kiona bakimaroku n'abana bikebera yongeraho kusanga ngo embera nkegyo ubundi atarukwikiriza abazaire na muno n'abayokaine kurora ngo ubundi mongera nebatangatangana muri mbere kandi hagati yabo abana baro nyoni ngira ngo umutekateka yanje n'ibintu binje bikuza hagati y'abantu kushanga gutuba basa kwikirizana konka noma kwa mtikirizine nimuza kuchikora ahawo burunji bwo mwana nyo bakranta mu kutunga bine nkemishango nkeje y'abana ni mugambira nti embera yo mwana niyo ndukureba nindeba munonga inshonga zanyu n'inshonga zanyu sindi kujira ngo niza ku bakansoringa ngo mugarakane mwe magarakana wera ndugudu niba kitinde shonga kunga kurigire shonga imwe kwa murese nebe kwatsira aha mwana kugira ngo imwe mukakora kikureba mwatekateka aha mwana ogo abo kuba abantu namazuma nkecho wagamba pasente no shanga yabe nyingi eyabana bakushanga ngo tubakuzirena nabazire babo abana shanga baba bingi yakora atarukumanyishe atarukumanya nyina koko mwana karukura ijuka naza kubuza umuzire wanje no hatata no ha mama no ha wachita kutura na mama wachita kutura na tata kugira ngo mwana yakora mboni yo muzire oine kurwana munonga mwine kurwana munonga imwe kabazi no mwine shonga zanyi zo murukufa ninga shimwa ya ukinogo yashuro ndijo mukazi nogo yaza yashuro ndijo mushija kureba ngo mwagoma numanya ngo abana aba twabatekateka otuta nangwa na nabo abo kushanga ngo oryo muka konka umukazi yija no mwana ningashi umushije yija no mwana tekateka ha mwana ogwe bene wateka hamisho kugira ngo ugo mwana ayine nyina ugo mwana ayinisha haza echa abantu ngicho wanogamba echo kubagambira bano manyangu okucyabira ha mwana ogwe kikumasa ngo owawe kikamubaho nico basa kumubaho ushange either god forbid watwarwa ningashi byaye cyanga haza yijike cyo kuba wakuzura umwana wera amajyango nagata kurya mandazi obeno mangu nyu mwana wawe wotachikozero kashanga ngo abana oriyo mwana uwarebera hare uwashanga barayine uwashanga umukazi wawe yine washanga ngo iwonoza kumubona bonisa ningano za kumuzubera kumanyanyi na kumanyishe mbweje kucyakuba niwo cyahikaho aha bana bozire n'umushija wawe n'umukazi wawe hagire cyabaho kashanga washanga mu mberejo ninga shari yo munyabuzare wawe mbwena hataho nyoni banyanti abantu no kugira ubuntu iwe jiro buntu obeno manya imwe mwafire mukabifa uriyo mushije takamureba yagera ngunaza kureba umwana we ningashi umukazi ati uriya majinishe w'umwana ni nyina w'umwana mbushati nyorira koranta yokaza gukora ki ukaza kuhaga kandi nabandi no kubagira ngo ko urabe no chikora aha burunju bwo mwana kandi utakarenzya ukashanga niyo nyinaza nazo mu hotel na ishe w'umwana manyanza kuvugana nza gukora cyane noreba niyo uriya notana kumuteka mu mutuma mubi go kushanga yatana ngo tugumana nabuka yaza kubenke cyagaro ningashika yaza kundete umutuma mubi kugira ngo ni wana ukikora nangwa bamwe noshanga yambyata ati kine shonka nango tubarebera abantu bamanijuka inabo tabentereho mu social media uriyo mushija ayina abana aba no mukazi ayina abana bakunga bakavugana hantu hamwe ekeri birthday y'umwana bazaho bashita mubona baruho umushija ruho no mukazi aruho na no mukazi ori yari n'umushija ruho bakoreba abana babo kandi abantu bamandi barapopira bakumanywa mwene ngira ngo imwe mwana manyangu mugiyono mukikora ahabwo mwana mukikorera umwana koka mutakarenga kushanga ngo uriyo mukazi kandi watareneka kumuteka mu mutuma mubi ninga sho mushija wa muteka mu mutuma mubi kuza kwanga umwana ijika ngo uriyo no kikoje ngo ugo mwana tukamukuzaje mbere kugira ngo habeho eje nkwatanisa yo kugira ngo ugo mwana tukamuyambatse kasho mwana nakanya nakirikange twaje ngo ndemyaka ni 18 manyo mwana akaro gukora yazo myaka 10 yatandika kushoma ko ngo yari mu primary yazo mu high school hata mwana naye yakora nanayitegereza nubwo kwija kubatayira na manyangwije kandi uko mwana jiko manyesi yanashoma nawo umuntu wa mani natandika kuba yabo mbenye ningira nti abazire aho kushanga ngo you are single mother ugu ni single father ninga single parent umwana mwamukuze umungerejo murebwe ngo umutumwa guteka aha mwana mutaka guteka mu nshonga zanyu kushanga ngo njo kudenye no butikirizana na no mukazi ninga shina no mushija ati ukiteka go mugogo yekorezo mwana unatine shonga umwana naye yazirwe ariyo munsi kandi buri muntu wena nayo novunalizwa aha mwana ugo kugira ngo ugo mwana tukamukuza jetuta mbere kugira ngo abazire bone kibari obeno manyangu ugo mwana
oriyo mu mberejo tuwor kuba yagetire mu naye yageshangiremo mwana kwa kuba yageshangire murondo kumara mutebekanise nko mwana kugira ngo hachi twamiyamba tuta ubwo mwana kwereba ngo twamukuzaje kwari abe nashoma nangwa binyumba cyane ko bateko mu mashumiro ga boarding kugira ngo hatu no manyo ko mwana kati murondera ishumiro ya boarding azeyo ashome naguma naje mu cyumuro ninga shino baze no bamuganira kahi visiting day ninga shikwa kuri kutaya ya kwabana kugira ishome ryakushomera nango no kwata kubasenze kugira ngo bamuteko mu boarding kugira ngo kware nashoma mu weekend mwikirize azo kureba hoki arebe nyina arebisha kandi mwa bazino kubagambira umwana atakije kandi ukamutamo ibigambo bibi ukushanga ngo umwana ko yija kufutayiro ugatandika kumbuza bishi oriyo mukazi nakutwariza bizi nakugambira ati bitakuhireki bizi nakora ati eje mutuma norya achataguriya nazi bakino bakutera atushanga umwana watandika kumuteka mu mutuma go kuteka teka hachi kandi ushanga n'umwana tino kuba kumutwariza kubi koko shangi wo muzire ni wazandika kuza kumutasiya mu umutuma gutakozereki na provoke najata nakutwariza ati haja nango n'umwana owara hatoshangana noriyo muzire atandika kufitina no kana umwana rundi yo mwana due to fear giye bakaguza kwa mukaguza amariro bundi abarize nsobi kandi ushange ko mubacererwa no marenka abantu ko kubacererwa ninga ushanga ngo uri mwana koreya ya tesuwani yamugamba tako cyo ya tesuwani kuko akubasa kubana akabuciro mwana we ko kahati wabo kugira ngo ubwo mwana we namureba nko waheru hata atandika kumukabuciro mu mberambi nkejo mwene kugira ngo abazire washanga umwana wawe arukutura nabandi niwo mwana otakaba niyo wandi kandi waguma no muteka muci ubwo mutuma bwo kugira ngo ntakutwariza kubata bishiyo norya bishikandi we sate yawe katinke yori atushanga ngo tibina nakakwata nasa kuba yakirwa nango mwene birungi bya kuba akoze ninga atakoriyo byo kota kubigamba koko otoshanga notandika kureba akantu katikachi abantu ko wayesubaho kugira ngo ago gushuwe kaba mshazire byaruka bataba mshazire ninga shika kozirisho cyo katarukozire ninga mugurire nkita kuri sumasinge cyo gutiya mugora konka shika be yamugure ninga shariyo nashoma ninga shinga yayebwe nko mwana ninga narabandi be yobona ti yabagurira yagurira nko mwana umwe konko toshanga ubuntu buce wakakuririza nyene nyangu turebe bakweta bigger picture ichango nico umwana ariyo nashoma umwana ayinoboraro umwana ariyo nakuraje umwana ayekunzire konkaro kushanga yaba extreme yo kubona bonesa abana izo nizo shonga zitakubire ntutimba tukurebuza kugira ngo umwana atakarabo mu mbera yo kubona bonesubwa kujya yabe mbera mbi yo kubona bonesubwa hata aho umuntu nahari kuzaga ubwo mwana kanabona uko mwana akabata kumureba kuko sino bakaba bana yibarundi kinabunga makero no mwana ogu kamba murabiye bate mwana onu kanuba kutera bure kayire bure boba manyarona nabane ibabu bukureba nabakunda bagumana babehere abo ko kana bwiteka ndigira ngo washango mwana babakwereka studio yo mwana bakashanga ngo iwo wari mwa kutwara vunanizo wabwawe bakwereka studio nibagikwiyaho babakwereka studio bakagira ngo iroko niyo rabe no rebero go mwana ko kato umwana watandika kumurabyo mu mbera etarnunji hatu no shanga bagira ngo no manya eri yakimu studio mwana yakoraki yakorema katugihereze nyina ninga shika tugiherezo ndijo muntu kandi ni mwabazire mwena mware okurebero mwana studio no bagibiyaho ndijo bagiherezo ndijo muntu chamaze mu mwana no wanyu ko keje extreme mwene kureba ngo bagorogoza ko togorogoza mwene kugeza uko ngonzi ngo umurebere umwana mukaremwa ujya ngo mbwe nahaburunje ubwo mwana yade ni wishe ni wenyina kandi kandi gira ngo umwana ashime kuba natura n'abazirebe konka ahabwo burunje ubwo mwana ogu apana katumehereze nyine nkuru katumehereze ishento katumehereze ondijo muntu mbwe nimwe mwine kuranga umwato waruvunaniza ubwo harya abana kandi mu bane bo kushanga nuba kureta nenga mukichwanuga mushanga no mbateko ibitaro ushanga umwogo bakwibire no bagira ngo umwana katine shonga umwana yaza hizba nkabandi umwana kandi we tarukuzahiza wawe kugira ngo no wamukishe kandi we manya no bakutumengo manya no bakoraki atushanga aba na numwana wamutekaho ejeje mitima mubi ubwo sa toka ikiya cyo kugira ngo haraba abanda bakazi ninga shabashija abo kushanga bo takubasa na kutura mwana taruweye wakireba ushanga we mbwenu nango no bwako bari umunyabuzare we ushanga no wishento no wanyina rumi kuko takubasa kutura n'umwana awatazire hati nanimbo cyo banyungu washanga umushija ino mwana ninga shobashanga umukaza ino mwana iyo mwana mureke na wakorenka abandi wakireba kugira ngo iyo utakagira umutima mugo kugira ngo
ashogo mwana ubarita umukomu muno kagira ihari uriba kweta ninyira n'ihari yubareka abana bona bakure abamwana no mushije mbusha abamundi babiha street babarita manye amurito mwana atandika kutura nawe atinde kakwate nawe tamwino na kazare mwene waba ino mukaza kija no mwana yemero jero tumwena hati rekanye korro mugugo obyemere umurebere ni umushija yija yino mwana uri mukazi humura abana barebera kanso we Bridget ngogo kumuro naso kuzo mwana wabali aina sho umwana nabona so kushanga mwine no kubona ko mwana mweshi no murebera umwana no murebera nyanya turi kuvuga uri mutima go kunda ujiro mutima go kunda umwana murebere azo ko mwana ukurebera matoka manyincha kandi nakutambira nyina mnyano wahange nkyara we akamugamba hoborigeza kuzakura ngumanyo muzaire no murya Borikeza nyonka cyura hanu nangu anyani nyati kandi bacankara ine uriya tungondo uriya tungondi nawe yazare kandi yo yagwireho nawe yagenda akasanga tukishire yashanga inabandi kandi yari nagira teje mbweni nyanti abana kandi mama bajangwa abana ni kirabu abana nukubareka abana bamukaburira bakabaho bakatura nkabandi kamwana nakura arigama zokwe acuwara ngo kuba no kuguma nawe aza kunanka ahubwo mwana kakusemyaka yo bukuru nakurarigama koraki aza kukora ibindi tukugira ngo nangwa shukuru kuno jangu yajati ninko mukazi wa kabiri ati ninga warete mukazi wa kashata ati ninga waza kushwerwa hani koko umwana uri kujya akakura nabandi akakura akabaho akashoma akaheza kagenda nyoni nyangu abana tukabarekire bija nyoha bwanje okamurekire umwana yija atebekaniraho ubwo saraba no gushanga bagire micombi oshanga kurugiro ko bakuze ushanga umwana nawe tiya munti yaba murunji konka na umurire nko mwana nko wawe kugira ngo umwana kukuyijo mu mbera zona ube ni watu waruvunaze kugira ngo murebe nko kwari murire nko mwana wawe wakireba murire nko mwana wawe kora ngo wabasa kumuyiha munyensi murire nko mwana wawe nyensi ya umuyiha mu kanso ari umwana unabayina ari mu mbere kusaneti bamuyikalize mzaire wao naenda kubaza nayo hasimu several times baitu umwana oro attitude yari kuba nakwereza terenungi nakore ko bundi ne kugama kwa tesimu yonka abaze no muzaire nakyo nasana ngo bundi umuhambirize barungi bazana muzaire norango nkimuruga hara then final bamkaguza habo wakyo inembere umone gamba nyowe kugenda goro umuzaire wange tata wange ngenda ngiyeyo ngaho nkuzire ndi muntu mukuru nyine sente zange ngumanye ningyayo ni murora kero kinu nyenkya ni ngoraki so umwana uko akazoga ine mukafia yazoka ine mwine nsonga nyingi za kwa natina rubajuruli yazoka ine nko kwanyigirize mu mbera kandi final ya marira kibariza nyo ndigenda nkuzire 30 leka tumuleka ke akandi tungere tugaruke anda program ni yemu kanso Eliakim akyal hano leka tumule nyabure utaruga TV West Look out for StarTimes Solar to unwrap your lighting and entertainment experience this Christmas. At only 700 shillings daily charge, get yourself a StarTimes S50 that comes with lighting, phone charging, strong lithium battery, radio with a flash port and a Bluetooth speaker. For more entertainment needs, get yourself a StarTimes S130 that comes with an extra 32-inch TV screen and 2 years free StarTimes subscription. StarTimes Solar, more than just solar.
webale kubona ntekanza simuka ziri dakika 33 zonka kiro kya balaza ebiro biri mukaga okwezi okukubanza omwaka 2025 kaire ko mugenyi kanso Eliakim Alhano tuli ntanura hansongezo nzozimu kandi ninkigumya nte bintu bine bituri ontobaza hari yabayikalira TV kanso bagamba ha rero aho rero because nibe bintu biri mu mezo wetu bwa bulikiro akandi kanso akugambire ngu bisobora na kutetagisa kujya mu makoti yes kusiso buyire kusisa sente sisa bulikimu nikiso kuinvolvinga nyona yo tukagamba tukagamba baitu nakyo it depends harohol kanso kwikara nawe mukasanka abayikiranganiza nico gira muti akayindura akakora bindi mbera niye genyine kanso tutaga tubazambera nko kuturyo nko kugambirege ndi abantu abatali mu buswere buri ni twabayingi kuri yituri mu mbera zaitu tubayireho myaka 10 myaka 20 tulaham weija mbero izire mu buvumbo nyonyi no musayija nyina abana bangabo bashatu baitu ekikuru kuganga nyona yutsimerengana twagumizamu naki na family ubundi twazara no weitu wondi wakana ubundi twazara no katano tunuko so egisongemu scenario umuntu bulizeke manzongi zira ground kese ya kabiri twaija oine babiri nyoti nyine twakwatagana twazara rondi tuliao family ngira bakisani yakanyinye gesa kwenda kujya kurango ha ngo ine yakandakana tuchale hamukono ngo ngo baitu na ngomanyira makuru tigaro kubura kanzo ngo ngukusigikira nyebyo nkurora mama baby yebintu bisobora kwa bitu na biti so embere genogero rota uko hari abakazi abarukugamba nyowe omusayija abana bandamusanga nabo bona tinyine nsonga nyoni mbakuza ntutandikira heka kandi aruhore rukugamba ngwa uyareta bwanyuma tulahamu tumazira bundu no kuzara bajuru no mwana undi ogunyowe nuwenta sobora koraki ni muhemba humuro nsongezo nozibazaho nyowe ukeko nyoko muntu integateka yanje cyo kubanza nkati nkabana bo kushanga ngu atwire nabo tuzareba ngo aba bana nabakunda kare yabare kugira ngo waba mugambira kare haza nyine abana banje babiri nyine y'umwana wanje omwe atura nabo atushanga ngo uijaho hagati wazaro ndijo mwana kuko rero nogamba kugira ngo hazaro ndijo mwana muto tugira ngo atwire taramukugambire konka yamzara mu kiryo mbushwere ninga murahamwe hadogo mwana ro kushanga ngo yaragaho buzu kugira ngo ashogo mwana twaza kumutwaza konka cyo kubanza umwana na yabiriho umwana yazirwa ruho yamukugambira umwana ngugu ariho gwahirwa mihaka mugamba mbabesiza umugura yija ya umushija kwa batachiroho ninga yafire usanga bazandika kwanjara abana kubeza kwija wareba mukazi yija ainoko bwana bushatu buna butano astamina bwaho kashataba kakashoka nomuka kana umushanga ndo bamusiracu mutaro kubasana kubehakana ati ushanga ezimbera kuzukubazabireho bano mangu omwana yazirwa ruho mwana yazirwa ati diringana chato bene cyo wafana cyicu kugira ngo umwana akora yazirwa ruho mbeshu waza kwara ako kwato mwana katandika kumubona muri so katandika kumutera tichikuza kukigarira nyuma ngo abana tubaro abana babireho bene mango abana babo nuko ni kisaso mutuma ni kisasa kushanga ngo omuntu okamwesiga yakwesiga murahamwe koka waza kurira ngo yazaro ndijo mwana heru haza icyo nbakiteka munonga uko saha bashije kugira ngo we yazare umwana yamureta kuko nazo kushanga ni umukazi ubwo yumuka niwe hinogo kushorokwe wakireba ushorokwe mwene washanga ngo tuwaba icyo kweta faithful ni wazo mbushambani
tuwazara y'umwana konka wakikora konka icyo umushinja cyarebwa kugira ngo akazara yo ki akazara y'umwana kuko shanga ngo ni umunda yawe nocumanya ngo ukaba atarukutamborera hamstar gwenyine niho hino kuwahaberoti ukavuga ngo cyo riya cyo cyarebuka atoshanga habaho cyo konka ibyo nani biretwa abantu butababesigwa aze ibintu byo bukurugamo ukashanga byateganisa maka byateganisa abantu konka ekikuru munonga aha mwana bano manyongo omwana kware yazarwa n'umwana yazarwa umwana nuwarahanga iyo mwana umwana yemera utamwana bamureta ningasho umwana ariyo obeno kimanyongo umwana ariyo iyo niza kusasa nko muntu nango kiyeho nanoko ugiye bakweta trust ningashi okwesigo muntu shange kwacendera ninga kwargaho abujya ngo yazara umwana heru konka mbeshati kankubuza kugira ngo umwana amurekokwe nano kumureto muka ekirungi nikiya kugira ngo umwago kugira ngo wamureko gume naza yo kureba umwana wo kumurebera okwe aza kuyayine y'umwana waza gushanga yabona wakabiri yabona wakashata ngo ari naza kureba umwana yaza kureba umwana ko arire umwana yarashaje yo mwana mukunde umwana mwakire nazo bamuterere shamwe umwana arwire nyirakuza mutwaro mwirwara Ato mwana arwere nyirakuza kumutwara umwirwaro kandi reba ngo umwana arabaraza kutwara umwana umwirwaro reka zo kureba umwana arwire ningashikaza kumutwara umwirwaro konko mwana kumukikizana mukajya kare mbwe no mwana cyabire umureto muka abana barete tubure kuko kana we batakashikaho katandika kubabona bonese ubabonese bagarika yo wanyine hata bakigaruka yo wanyuma kandi nabwo bibebizu konko icyo tukijya ngo tuencouraging ningashi nshenda abantu bakorebyo omburyo bushire okamazurwe umanyate igineka yanje abana banje ubareberera nko kubaruho ubona manyangu waza kombekeka yawo kandi wagira ngo waza kushira mukazo kwa mushira nawe binacyo manyangu uyido shira mukazo wa kabiri ariyaho niwe banacyo manya konka ukutari kuza kukuta ukashanga uriyo no shanga urukuta uriyo ko muno shanga na stability yabura kandi abinji babantu bakandi bagira ngo okay tumazima nibi abantu bagamba ngo utari umukaza taruga ndi kugira ngo namazima konka abantu ne barukugamba mbone kugira ngo mwagugumo ko kahurira manyango bakore mbazi manyango bakurungira manyango bamuteko mu cipa manyango bakora ki ibintu yana koko bano tamburira hamushano kageze mbone hati no manya kati biteka hamushana kukiye cyabaho cyabo kukiye ninga shinaza kucerinda abo kuba hari cyo bakweta agreement ya custody yo mwana kugira ngo umwikirizana uko abana bamurabure ugunishe uguninyira mbone majya ngo nomanya twikirizana ngo abana obareto mukayanje nyine ngundi jo mukazi nabana nzakora ki nzakubareberera hati abana bija mwatandika ukubareberera na nabana bo hamwe abana bo bagumana bakururo kwa hero shanga ngo iyo tichakwa busingi konka abana bawo nobena kuko wabenda mushi wabatebekanisa zota kugira ngo batungo businge omukeje kuko nanagambe kugira ngo omushija n'umukazi hari umwana atari wawe yijuka bagira ngo no bareba aha burunji bwo mwana bena babana yunoza kubatwara zota nko mukazi urumukishebu kugira ngo mwazo mukoti abana ninga shahwiro bwire baza kugira ngo twenda kuguma na mamogu ninga shintu enda kuguma mukeje kugamba ngo akaira ko kwakakira abana benyine bokwera ubuturi ko umwe abana baba bakuzire kugira ngo ubera mango abana ba uriyo no bareberera urinaboje bagumera kugira ngo namushiye muri mitingo butaza gukora ki utakaza kwandara okunuko konka echango munonga twinde kureba ngo abana bamanya ubugabe bwabo kuba amanya ubugabe bwabo bakora nabazire babo kandi noriya nk'ikina nagambe kugira ngo to kumuzibera access y'abana nabana be nabone bamukwataho nkaho kubaho kukwataho yaza kureba abana be bano wayende genda nawo yoda hakarika reka babareta hatubarebera ningashi tugire twabugana ningashi yeri visiting tugende bona zo kubatayira ko bana nabana bitu no mwana wawe no mwana wanje kugira ngo yeri visiting day twaza kora ki twaza okubareberera umwana then hari cyo bakweta maintenance ababana urukuba ine custody y'abana abo ako neshonga kuri munonga nushanga umujyaje tweba kwa custody y'umwana yogenda nyotinguza kora ki abana batinguza kureba yishika twajya custody baza kugira ngo iyo taratware vulnerabilities baha mwana nebere extreme yo kugira ngo mweniwe abana noza kubabona bonesana bakora bo mumberana kwa nkamashanga ngo abana bo ibakweta co-parenting ninga shi joint custody y'abana mwine kurebuka ngo abana bo n'ubutwaro vulnerabilities kandi ikiragiro nkigira ngo omushija areberera abana no mukazi nayo ni kureberera abana ijuka ni wo mushija manya wayenda no shaba maintenance aha mukazi umateka kugira ngo nuko niyo rero no twara vulnerabilities bakongo sho go mukazi kware nakora
na wayinentasiya we ahabana bakozireho ki Kwetegera icyo kubanza takubatekera ati nenshika washimira Ndakorara aha hati ureba ngo ni umukazi urebeka ngo watora vunanizwa kuko rego uryo ugura t-shirt nkeje jugura tumihereze ko rero kugira ngo kwatashini njo mutwaro niyo ukora ki niyo gutege mwe n'abantu takaje hata abana nabo mushija abana nabo mushija mbwenu utakagire cyo wakora cyo takagire cyo wangambira maintenance uyo mukazi niyo no vunanizwa kugira ngo abana abo ine kugira ngo abana no bareberera uko bari kutwaza twine nsonga kansizi yabazaho kandi yakure semereye kuba tugaidinga mu nsonga yeno umkyaro naso kwerora alikurungi ubusinge boro alinaiba bali baina bana babiri akarahira kagama ubwo aligeza akamuzara hano nyoni mukora kintu na kintu abo bayingi muntu kandi bariyo no batoraniye saya kansa kugambire ngo mwana ubwo arukubazero nabakozereki yakiro mwana umurete mukikaro cyo kugama ngo mwana gumero bajururi kandi haije mu issues umwana yarwara bagerese mu ikiro nyencha nyinika yagenda kurora umwana mukikaro cyo kwereza all gap ngo mwana kandi bamukurizero bajururi ikirizo umwana umutangire mu family umukuze kandi usinge busobore kubana bubaho kandi yengerera tugamira kandi iwe ruriyo notere nduru ngweki tosobora kukikora in case nyeke haba hensonga yona ubundi ukaremererwa mubwomezi bwensi ubundi ukarwara ukalemwa ukayikara hansi ubundi ukarwa mubwomezi bwensi no hari kujya kubana herezo abana bawe namberi wotari ekikuru muno ebwamo kabibiri nitumarira kanso mwensonga yakayire mbone turi kuhendera icyo kubanza no kugira ngo abana tubarebe nke birabo ninga shebihembe be kurugara hanga umwana akari kuba yaziro natakamanya nyense yo gomwana mbone abana bareberere bona ko kubaruho nko kubazarwa umwana ko ari yijo munsi kuyija mukona yo murebe nko mwana umureberere ko aramushanga ikona dene kinda habaziri kugira ngo tutakaba kundanisa abana kushanga umwana niyo kuzagamba asho tarukureberera sho nakoresha kashanga ngo iwo muzire no kwatagana nabana okurwanisishe bo ninga sho no kwatagana na yo mushija na kwatana nabana kurwanisa nyinabo rero kugira ngo imwe abana mutakabate ko mushonga zanje kumwe no butikiriza na bwanyu mutakabiteka umubana murebuke ezinshongo kumwa kubasakora ki okumwa kubasa okuzumara ntumarira bwene turi kumarira izina neri yakima tumanya Capson nduro ya ningashi umunyaberagiro mwe barekurikiza program ejina no kureba program ya TV West wakubasa kuba nayenda ubuhereza ningashi obuhabuzi ubwo no bwakubasa kuba yinde no basa kuntungira hanamba ya 0 mushanju 83 5 na mukaga 5 na mwenda 00 0 mushanju 83 5 na mukaga 5 na mwenda 00 wawe ne cyubuzo no basa kubuza tongere kwabura uko kubasa kutwaza inshongezo dena bakuru b'amadini bakuru bebyanga bebembezi ni mwento bahabara kugira ngo abantu bijane inshongezo muri kumwa kubasa okubagite byandikirwe mbigira ngo abino mu gishabo abagarakanisa abantu kandi barayetwa abana barahanga mwe bari munonga mukama abahereza umugisha bei no mugisha abo abagarukanisa abantu kandi bariyayetwa abana baruhanga ikigambo kinura kanso kiyo muri Matayo yeshura ya 5 umushorongo gwa mwe ikigambo kanso nikinura embozi nesora ko neyongerayo kandi twamanya binge birukwamikiraho akandi kanso Eliakim tungana kusima ko muntu habo kuba na mbere turukuma twetagera buri kiro noija kandi notereza obuhabuzi twagarukira rundi katugena mukahumuro kake program sisimuka negeno maiso TV West aba TV West manita kasanga klake ntugena mwamze ibisinsi no akandi entekaniza necagena maiso nyabreo tabwo Yes, yes. Wajani kono mwaka na mwana milokona kai. Ayiko nkakandi Yesu. Aruguru bundi kutekereza arabanja umuryeje havumashi. Ina muryeje urukundu kuri umwaka. Ina abantu bashitamishije mushana. Abo masharuni. Umukaje kumustamisha mushana. Rero ukamubambura gwabira wachi ngoma fanyera jigabura.
nomanya omukazi kumushagarira amushara guri kumubambura wabura konka atari kite cy'urunyuko burungi burubugire bututura kandi abakazi nibekunda ushagashitama umushara wona yizire mwati gundi wabacika amashanyarazi gabura ina n'abana nabo b'Amerika barujuma ibiro bikuru emitwe yabo yoneka bambuka intabire waciwishemwe hata amahuta kubantiramo hata amahuta gabitize wabo takwashe kintu gumukireke ina bante batira mu bistumba mu shwacha jabo mutwa wababuka wamureba no shoguna masya okamuka ati kafugambire emitwe je kureba ine kwashoni yayo tukuja ngubwo mubona na komishoche tukuja ngubwo mubona na argosha tukuja ngubwo mwe no natamuka natamuranji aro kureba tire mwe nanduke tukabana ngomukazi okuyabachisho teje ryashwachi naba mashano nabo bino bwenge amashanyarazi kukakura mu byaro akwata makasi ningegirita akurabyaho yes so kurishimasha abantu kabanyirire abandi bahira memitwe yabo abandi byara babishara byazimba gwenuko yes aruko kuzomu baci yobona bakushere byara wishemu bakaza kushere byara ukashanga icyara turakirike mpiri abandi babakweshe bugiritaji ushanga umusheje ryawe kire turakireke gundo kwikwaci atumutembe yakashara kuri yes rabakazi nateye byara gumari yaho bari kubicwa gundi ronda kagirita oyecwe ina bintu mubiri mubi gundi no kutahweche akagirita ecyana nicone mpiri onka Yesu yes so omubintu byona mwaka twagutandika konka twagutandika tuta waza gutandika uferirwe ki umushukuru fees hati waza kwata sente uzumwirwaro ngo ugire umusharuni bakuteka mebijuta byakoshishwe ki yipurani ngiro manyota tiya nabanta ko kishishwe ki kikaba hati shwe yazagaruka kware zire sente kandi zo kuzumwirwariro umutugono ari umukazi mubwira umukugono gubambukire jejeje nayo buze tugumukaze yisirwe ki ibona shagara mulati kindakweshete zindokuzo musa ukuzumwirwariro ukaba wayosheri yaci kayiwane kiri bafwishwete mbako batogana mbako mukashishi yishwete je bushwete umukai okakana ngaro kama kurisha masheje ko rugira mu byaro wagaruko mutawuni ushangira ibito wawe enzo gishangiye ho mukama wanje ushangira ndo nataka tiri ho kufuru manya bashari bate kufuru ushangira beno tura nawe ataka furukire ono turano muntu nayina kwibagera nebyo ushangira murumo akari mu gundi kakiriwo abantu bari mu byaro mwiti bine mirumo ushangira akarimo kakiriwo ukirwa mu byaro ukiremira mu cyaro musheja we akari muno yakashanga ninge turakashanga yes so waburi mu cyaro planning ora ukespiro zakarimo kawe akarimo mushira murumo noketa karimo konko murumo gunogurondo rukurira bamara kugukwiyo no yetkonka bana mu murimo gwamukaho akako kweta karimo gwa murimo gwakwaho nujo tkonko murimo gwa so waburwa mu byaro garuka murimo go gundi baza kusanga batira hondi zo mukozi abakozi ati bone binji nibende mirimo mwenu yiruka omushaje akajya tumanya nibijane baronde mirimo bakurira kunka bayikamurimo Webaranka bakamubo murimo mwenu wano manyaguri gawo murimo gwa mukama wawe autarikiriza mukama wakakushango stami okushango yemero muno no patikana hati emero mutero ya mwamanya nguto murimo tugu nakubinga yes ishima shimure ntebe shima shimure umushiyani shima shimure mukabada shima shimure shapuriya shima shimure yerera tokoza mutuntu yerera compound shusha mukamo yaza kujya ati gundo mushari munakora umushara nagukwatebekanire konka yasha gustambi ko mushaje akagenda yashaba muri mahero ati mumpo umurimo bako muhereza kubamaje kumuhereza guko yerekitasi yekiti umushana gwabye cyangwa wagambira mukama wanje kitomire mwenu kwaza kutukorera ki mukama mwese kwaza kutukorera kandi bajya cyaciro ati mwendeke kiteme abuko kitomire kimwe mukama wete kiteme tikane cyace kitimawe ati kiteme ati wete kigashoka ekitumusha yakera kare yakitema umucuro yabuza mukama wanje okitika kitemire nkore muno moki mukama yamubuya umurimo gwawo gutemire yes
nubasha kuburyo gundo kimo umurimo gwawe nubasha umuntu urasha kubiyabira uguma mu cyaro shanga umurimo go gutemire mbwe nurabuka wishe mugaruka umurimo gwawe biro bikuru bihwire umwaka guhwire garuka umurimo gwawe yes kandi kavugambe wagaruka mu gukora kimwe na mani abantu ruje kushanga ushaka kari mu bakatwara kare nibakatwara yes nibakatwara so garuka mu gwawe okore nyeto kamanya musheja we bagira ngo kora musheja we kina mani omutogo wabyiro kiri muto urya gusitamaho okuzire omutogo wabyiro ryo mwana urya gusita mu rw'umugurusi omutogo wabyiro uryo musigazi urya gusita mu hona bako bawe mbweno byaro mute mu irembo ryawe ubundi to kamanya